topşırığını yaratıp karşı millettaşlar, stüdyomuz konakları. İsen misiniz hürmetli hatın kızlar? Bir hallerde yaşayıp yatasız irler. Hatınlarınız bilen dost tatlı yaşaysız mı? Minder mamukları uçmuyor mu? Tarihler vatılmıyor mu? Oklavlar sınmıyor mu? Şundan da dürüst bulsa, bu dünyada yaşauşu hatınlarını iki güne sınav buruşu iken. Birincisi, nişik üst hıyalındağı irini tavarga? İkincisi sınav, nişik bu hayvanını üyden kovup çıkarga? Hatınlar, irler sizge etem. Eğer de hatınlarınız sizin başınızdan sıйпы iken, bu sizді yaratу деген сөз түгел, dürüst anlağız. Alar sizin başınızdan sıйпаған vakıtta, bu irinin başın qaysı yakka bursan joylırak bulur iken degen anlata. Sak bulunuz, girişmeniz, aydınızlar. Tavşırımızga, kelgen konaklarını studiyaga çakırga vakit jetkendir. Alkışlap karşılamız. Birinci konağımız, tanılgan bayanшы, usta jırшы, автор boşqaruшы, Tatarстанның от kazangan artisti Faiz Bayramov. Yossa. Yossa. Faiz Bayramov. Faiz rahmat. Alkışlar. Rahmat. Yirak aralarını yakın itip, Arşadan ala kelgen üçün sana zor rahmat. Sen sağ kelip jettin mi? Bek yaxşı. Garmonunu oyna keldin mi? Или машина bilen keldin mi? Oynap da машина bilen de birge. Aha, anladım ben seni. Şoyartıp qana. Görüp turasız jamaat. Bir işli, 100 işli bir vakıtta başkara turgan jigitimiz mana şuşu bola. Faiz Bayramov. İkinci konağımız, karşılığınız jamaat, sizge tanış Bulgar radyosun tınlamagan kişi yok. Heminde ol tapşırılarda, ol alıp bargan vakıtta jamaat imi in nazlı, nezaketli tavuşu bilen köngüllerini irkeli turgan. Heminde jamaat, showman, kim dep aytsam da jamaat, nefis söz ustası, konsertlerini, kişilerini alıp barışı Dilber Faiz. Ay rahmat Dilber. Bunda oturayım mı? Sil hamanda şul keliş. Hamanda deyip gine turasın ha. Şulay mı? El uyalada bilesin mi? Rahmat. Dilber, sina orun türden. Şuşundayım mı? Mine maksus senin için, senin ağırlıkka turu getirip spesialni taktasını zakazayt ettik. Şıdatamısın? Korkma. Mında hatta Hamdun apa, Beşire, hatta tağır şunda bir kişi oturdu, sanmadı. Yarıy. Eybetlep oturup Dilber Faiz. Üçüncü konağımız, şolay yok jamaat showman, aktör, hamindi big köp kişilerinin sınırı avtırı, tanılgan artistimiz İlsor Murtaza. Selam, big köp. Taktasınık dedin, Dilber janına oturayım hele. Taktasınık, yok, apasını, sınarga mujut. Oran brat ana teginden sina yamı, ana. İng joylısı, imenden tüp yasatıp aldık, spesiyelli, maksus tümer sinarga. İlsor Murtaza! Dörtінші konağımız, talantlı yigitlerimizin birisi, yaktaşım, Başkırtistan yigiti, heminci jamaat Instagram bitlerinden emi, ol WhatsApp'tan, ol YouTube'dan koysı, ülkege kirme, bu jigitinin murdusu bütün jirde de var. Talantlı yigitimiz, Mirhat Gaysin! İsen misiniz? Selam. Ufadan selam. Ufadan. Prem ele kilip düştüm. Eline. Tomonlarını yarıp geldim. Dürüsün ayt, nişe tapkır gayi hizmetkarları tuktattı. Tuktatmadı. Значит, hatlar kötü. Hatlar geliyor, kelgen sayın geliyor. Allah'a şükür. Şatlanıp kabul edesin mi? Bişer 6'şar hat geliyor. Allah'a şükür. Ay, bik şatlanam. Allah'a şükür. Hop değil, jiyip bana bir. Mika kelme bet. Mirhat Gaysin. Sen misiniz? Hadi be.
Kızlar yanında da. Kızlar yanına. Kızlar yanına. Бақытлан аға мордығына дедің. Kızlar yanına, ha? Mirhat Бақытлан ağa мордығына дедің. Mirhat, Senin bilen sen mende bilesin karı. mi? Senin двойнигin tabıldı. Двойнигin var. Benim köresim geliyor bana уже. Göresin gele mi? Alдағы қонақлығына шақырабыз. Әйінден соғырақ сенің двойнигini көрсетіп, әйінде келесі қонағымыз жамағат. Күшті алқыштарыңызды жәлләмәгіз. Татарстанның халық артисті Рүстем Закиров Аршинский. Selam брат. Assalamu alaikum. Ha, Vay жаққа, тек bu yakka otur. Жақсы. Rüstem, biz bit Rüstem'ni işiminde oturtam. Biz bit gastrolda her vakit hatınlar bilen diriyimiz. Şuna göre Dilber kırında oturup var. Lütsiye kilgense, Lütsiye kurgense anlam bula. Şuna göre hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız, alkışlar bizim stüdyomuzga, kapkatı bile jıyılgan artistlarımızga, sanat işliklerine. Jigitler, kızlar, şunanda tapşırığın tertibi şunday. Rahatlanıp yol itip oturabız. Üz uyingizde kebek. Şuna göre konakta ekaningizini unutmagız. Üz uyingizde degende bet ir bilen kатын konakka kelgenler, upkeleşip uylarında şiqalaşıp konakka kelgenler, oturalar indi, hoşayında yugurip bir itikler sıylı bulayta. No, upkeleşip kelgеш, aşabiler, işbiler tegeler, no hoşayında aptıragaş indi. Yarar indi kaladıp oturmagız. Üz uyingizde kebek bolğuz deyip de bitken tegeler dübüş atı soğuşup da gitken. Şuna göre soğuşmaybız. No jamagat bizning birinchi rubrika ul mezekler. Yana bir mezek. Mine sen xatınlar teması, xatını erinin başın bıra, tegelay bula deyip söyley başladın mı? Aha. Soğuşu temasında kıstırıp aldın. Mine şul temaga bir mezek var bende. İş mişer kızı kiyevge çıqqanlar. Birisi Fransuzga çıqqan, ikincisi Anglişanga, üçüncüsü Şişenga. Bir yıldan soң şıraşqanlar. Tege Fransuzga çıqqanı bulay söyley ekan. Mine men özüm Louisga aytып qo'ydim. Mena tabak savut juu meselesinde ışanma. Aha. Men anda işini boldıra almayım. Ne olup keledi elbette. Men anda bir gün boyu görmedim. Bir günden soң tabak savut juu atırgan посудомоечный машина alıp qaytdı deb aytadi. İkincisi, men özüm John'ga aytdım. Tege Anglişanlık John'ga aytdım. Men iden juvup, kirler juvup, tabak savut juvup azaplanmayım. Mena ol işini koşma. Ne olup keledi elbette. 2 gün görmedim men ani. 2 günden soң pылесос, kir juvap atırgan maşina, tabak savut juvap atırgan maşina alıp qaytkan. Üçüncüsü ayta ekan, men özüm Aslanға тоже aytdım. Mena ışanma. Men aşarga pişirip, kiyimler juvap, idenler juvap azaplanmayım. Ul elbette öp keledi. Men ani 5 gün görmedim. No 6-cı günge 10 көз bilen azgına göre başladım deb aytadi. Ne? Ufadan ala kelgen konağımızga Mirhat Gaysinga söz. Mirhat Ufa yaklarında, Başkırtıstan yaklarından dindi mezekler yeri. Ol dünya halleri mi, ol gastrolda bulgan konsert vakitindagi mezekleri ya bulmasa oyaktan çıkartırgan bir anekdot. Anekdot deb, Ufa ayaklarında oңалап тұрам, көріп тұрам, көзетем, барысы да тігі здоровый образ жизни алып бара башлады бейт. Мына Мұртаза абай сөйлеп кетті да, шоңа қарап тұрам, миық сақал өстірген, шоңа қыра, мына сөйлесім келе, нәрсе үшін миық өстіресің сен деп сөйлесім келе. Айталы. Үскенге көре? Өскенге көре, қырғыш yok. Аның файдасы бар екен, аның файдасы бар. Ненде? Біраз бір нәрсе. Мына біз бетінде хава сулайбыз, деймі? Миықлы кіші тозарақ, здоровыйрақ бұла екен, иммунитеті күштірек бұла емеш. Аның себебі шунда. Біз хава сулайбыз, бактериялар үшіп берей, біз алары көрмейбіз, деймі? Шул бактерия үшіп келе, тігі пышырақ аяғы білен келе де, шул миыққа пышырақ аяғын сүртті де, кіріп те кетеді дегенде, микроб да. Ну, ояқ шиста, иммунитет көшлі, әкемнің миығы жоқ, шул пышырақ аяғы білен ешек келе, шул кеш кірі де кете. Шунасы иммунитет Аллахы бәл. Шуға көре, қыздар, жігітлер, миық өстірігіз. Қызлар, өстісе тоже. Таза боласыңыз келсе, мынсы просто мода үшін генә. Самый важный мына мынсы. Секреті бар екен бит мына. Шуңа күрә, теге Татарстанда, Башкортстанда мына безнең менә шушы капка төптә утырганнарны караган кешеләр булса, инде аптырамагыз. Мыек үстереп йөргән кызлар күрсәгез тоже аптырамагыз. Аха! Кызның базарласы кирәк. Ya varады.
Бик файдалы. Әле мен әйтәм нишләп алай симирәләр икән, нишләп ябыгала, мин ул турыда вообще уйланганым юк. Оказывается, җәмәгать сәбәбе сире аңлашылды. Мин әле диета тотарга гына кирәк икән. Дилбәр, син килешәсеңме? Мирхәтнең сүзләре белән. Мин гомумән Мирхәтнең сүзләре белән килешмим менә. Нишләп? Гел хатын-кызны кимсетәләр инде безнең яклар. Ярый әле үзем генә килдем бүген бөтен хатын-кызны яклаячакмын. Менә хатын-кыз дигәннән җәмәгать бер сорау бирәсе килә монда утыручы бөтен ир-атка да кагыла ул. Менә яхшы ирдән хатын-кыз кая китә дип уйлыйсыз? Менә шундый сорау бөтенегезгә. Яхшы ирдән хатын-кыз кая китә? Әйе. Икенче хатынга китә? Тагы да яхшырак иргә. Юк. Яхшы ирдән хатын кая китә? Кибеткә? Кая китә? Әйбер алырга? Моны Рөстәм генә белә. Ял итәргә? Сума китә. Концертка Сума китә. китә. Концертка китә? Русча әйттеме, татарча әйттеме? Сума сходит. Менә булай була ул. Вот так була. Вәйс, синең вариант ничек? Кухняга чыгып китә. Синеке? Тагы да яхшырак иргә китә. Җавит? Минеке яхшы ирдән хатын-кыз кибеткә китә. Як. Әйбер алырга китә. Бер генә җавапларга тиеш. Рөстәм, синеке? Мин шул концертка китәр идем. Синеке? Ну, может, одел астына кіріп китә. Дилбәр, баш каптырма. Әй! Ярый, әйтәм җәмәгать, әйтәм. Әйтимме, хөрмәтле тамашачылар? Әйтәм икән. Әйтәм. Яхшы ирдән хатын-кыз бары тик декретка гына китәр Рөстәм. Ну, минем дөресрәк булды инде җавабы. Минеке дөресрәк булды. Ну, молодец. Одел астына кіріп китә дигәне дөресрәк Ну, булды. почти туры килде. Бергә. Мин бу сүзләрне куәтлим. Без яхшы Килешәм. икән түгел инде. Шуннан хәзер ана Путинның соңгы указын барыгыз да беләсез. Иң яхшы указларның берсе 2 бала тапкан хатынга акча бирәләр, 3 бала тапкан хатынга йорт төзер өчен җир бирәләр, 4 бала тапкан хатынга 5-сен өстәп бирәләр. Әйбәт ирләр шулай. Рөстәм Закировка сүз. Мин менә бу капка төбендә утыргач, Җавит әфәнде бер элек 15-20 ел элеккеге сөйләнгән бер мәзәк искә төште. Бер әби капка төбендә утыра, бу КамАЗларның чыккан гына вакыты, 30 еллар элек. Авыл урамында бер КамАЗ килеп, бер тавыкны кызганычка каршы таптата. Скамьяда әби утыра. Шуннан әби башта таптатты, аннан соң кышты бәйтте дип. Аларның воздушный тормыш. Менә шул гына капка төбендә утырган. Янарат, капка төбе дигәннәр, капка төбе турында мәзәкләр бик күп. Менә теге 2 бабай утыра икән капка төбендә. Диме? Кызлар клубка төшеп баралар икән. Кичке уенга берсе әйтә икән: "Эй, Габдрахман, бары безнең яшь чаклар, кисә тулы бер чаклар. Их, шул яшьлектең бер генә көне искә төшерергә" дип әйтә ди. Тегесе: "Әйдә төшерәбез." Ничек? Әйдә. Түбәнештә кызлар аулагы оештырганнар, шунда барып кайтыйк әле. Юләр сатып утырма инде, кертмәсәләр нишләрбез дип әйтә ди. Күршекәем кертмәсәләр шатлан кайтырбыз да китәрбез, менә кертсәләр нишләрбез дип әйтте ди. Зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле сәнгать әһелләре, җырчыларыбыз, алып баручылар, алып кайтучылар, гомумән, менә бүген нинди генә профессия кешеләр юк, әмма ләкин хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, игътибар, әле безнең алда бик күп кенә рубрикалар, һәм инде киләсе рубрикабызга күчәбез.
Aferin. Alkışlar. Rüstem, yaşlıkni esке düşürdün. Saf suyunun qadri ortağına, ha? Yaxşılay. Bu jер Lütfiyəyə bağışlap yazılğanmı ili başqalarğamı? Lütfiyəyə, yox. Başqalar meni bulmadı bedeni. Sen bir yaşta eğlendirse bulmadı deyip eytesin, eyterin. Şol 33 yaşta eğlendim. Sen şol 2-3'lü bolğanı küttün indi. 2-3 bolğanı. Aniye 2-3'lü bolğanı küttün. Rüstem'e tege sırao beremi, koysa bir vaqtda şayarıp var. Rüstem etem, koşan eylenesin? Jumğa kündü dey. Men de 28 yaştan soň ayta başladım. Alasa 28 yaş tolgaç koşan eylensin diye. Bir cevap gerek bet. Jumğa gün. Jumğa gün eylenebilir. Koşan ekenini aytmışsın. Koşan şisası yok. Bundan da başlık şey yok. Молодец, Rüstem Zakirov. Günlü vaqtda eylenmedi. Koşan ne işler? Beren kalgan vaqtda 8 sentyabr günü. Sen tuyda buldun valla. Bulmadım, no bilem. Şakırmadı deyip. Elbise sentyabr ayında umuş diye oturgan vaqt. İbbet beren kalgan vaqtda toy ötkərib yataram indi. Tarixi var. Her men birinci tapır betinde eylenem deyip qaytdım. Birinci tapır. Şundan soň İkinci yatır bu birinci. Neden kızны Lütfiyeler yağından toydan qaytıp gelemiz. Her eti maşinada beren kalgan vaqtga to'g'ri keldim. Beren kalası var. 8-9 sentyabrda. Sentege. Şuna çıkasınız al. Ne şunu aytam bet. Pişen vaqti olsa, ilk pişen vaqti jünni kişi ilenemir bu deyim ha? Da. Yarar. Jamaat ileni o'zi bir vaqt. Bir şatlık, bir quvonch shula bit. Allohga shukr. Bu kim bisan deb ilenganiga? İlengençe ilenesi kile. Ko'rganni ko'rasi kela, ko'rmaganni qo'shasi kelami? Neyi? Allohga shukr, xotinlarimiz esen sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, motor deb yasharga yasin. Hurmatli do'stlar, hurmatli qo'noqlarimiz. Shundan da biz bilmagan, bizga o'xshagan kishilar bor dunyoda. Bormi? Kelishasizmi? Inson o'zining divayningni ko'rganing bormi? Barmı yani kontaktda qo'ydim. Topdim yani bir kuni bir restoranda. Vaya seniki bormi? Meniki mi? Ko'rganim yo'q. Ko'rganing yo'qmi? Rustam. Benim ellen işi var. Ellen işi. Dabaynikine tugul kasıtlarga bargaç sen aşağıdan dip eteler fotoğraf çıkarıp var. Senin balalar kelmeydir bit. Yo vallahi tugul. Qo'rqib qoldi. Dilbar seniki bormi? Var. Ko'rganing bormi? Soba rayonunda uchrashdik, atining qizi bo'lib chiqdi. Atining qizi. Ne deysen endi? Atiyiz ikinci oileden. Yo'q endi nishta Gastrolda yerga. Anladım. Bibit boshqa turli o'ylayman. Mehatning jo'rg'an normal. Mening jamoat divaynigimni ko'rganim yo'q. No o'xshagan kishilar bor dedilar. Kelajakda ko'rgayasin. No Mirhat Gaysinning divaynigini topganlar. Sen aşağıdan kişi Pitreş rayonunun ne? Şele oğlundadır. Şata oğlunda yaşab yatar. Normallik kimsin ol? Ну, bulay normal ne? O'zing kebek deymi? Yo'q, senden aqlliroq. Jamoat Mirhat Gaysinning divaynigini topganlar. İhtibor ekranga. Uşağım mı? Ha? Mana seni Kopya. Ko'zi şağı. Ko'zimi qarashlar bütün izledim. Alkışlar jamoat. Ha. Bu narsasin yo'qotma. Mirhat Qırsaq bulğanmı elə dolaşaq. Bu qaysi ovlansan? Ha? Bunun böyle aşırı bulamı yok mu? Yok, sizin etileriniz bir deydiler. Avustralya'da. Ana Rüstem Bey, Avustralya'ya gitti. No, senin de divaynik degach birer kishi kütesin deymi? O'zing aşağı kishi. Ko'rasizmi sen kimga aşağı? Kimga? Hayvon. Hurmatli do'stlar, hurmatli qo'noqlarimiz, bizdan kelasi rubrika sirli sandiq. Hozir men ikki yigitni, Ilsur, Mirhat, siz yoshlar, mana shu sandiqni bunda olib chiqib qo'yamiz. Rahmat, yaş degan. Kuchli olqishlar ostida sandiq studio. Yaş kubralar güçlü. Buldozer. Aslan. Rahmat. G'iriji var. Güçlü bu. Mana ol hozir ulg'irishning qo'rquvundan kirib qochdi, endi buni ko'targach. Tak, do'stlar, bu sandiqda birey-bir bor. Birey-bir.
Sağ ol. Bit gerekli, faydalı bir, kim eyte, gündelik turmuşta kullanıla, hatta joysuzrak tutsan, bunun bilen bik zor yara yasarga mümkün. Bunu qaysı bir kişilerin kollarına vapşı tutturga jaramay. Pişak. Pişağıma kışkırıp oturasın bunu. Dürüstü gel. Her günlü bulmasa da cemaat, no bizge sanat kişilerine vapşı kirege bir bu. Tutkası var. Balta. Ha? Bu narsa turunda oynap otura. İnsan? Qımgan bilen jara. Yok. Qımgan tugul. Mene siz hatta bunda kelgende de olay bilen kullandınız. Bu bilasın narsa. Blender. Kol şatır. Bu tege kukay bu tağış demek bak şalasın. Hayır. Yok. Bunda kelgende de kullandınız. Yok. Kelgende. Maşina aşkışı. Yok. Yok. Mesarupka tugul. Tegermeş. Hatta bu aybirini qaysı bir artistlarga vapşı birige yaramay. Утюг. 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 Электрге может, değil mi? Alkışlarını işitmeyin. Bayan bildin. Birige yaramay. Qaysi bir artistlar degan so'z chiqqach sразу so'qdi. Birige yaramay degan. Ol artist qaybirlar tugul, birgina artist ol. Birgin artist. Yüzüğümün isimleri Hamdunat Demirgali. Uşanmagan kişilerinin murdasın Demirgali. Yasa. Cemaat utuk. Ha. No? Genialный. Rahmat. Genialny, yaxşı cevap. Hamide bu cemaat kumir utugi. Kumiri yok. Da. Bu utukni bigrakda hamdulapa berga jaramay. Bu ovur. Ağır. Bu burunga. Yok, bu bilasizmi niye ağır? Bana senin gibi ağır gövdeliler için bu. Men şoğa göre belekay miniatürni fatına yaratan şol. Dünyada türlü haller bulup tura. Biz indi barımızda gazete jurnallarga yazıldık, aldırabız. Şoğa göre gazetani tüzümsüzlük, jurnalların tüzümsüzlük bilen kütüp turabız. Nindi yangalıklar var iken, nindi iğlanlar birdiler iken. Şoy bit. Şoğa göre de hadir cemaat iğlanlarga kuş salıp gitigeli nerseler var iken dünyada. Puşta kilgen, puşta. Men iğlanlarını okuyayım. Nindi yangalıklar varlığını aytam. Hem indi siz cemaat humorist olarak, artist olarak, jırşı olarak, hem normal kişi olarak şularga özünüzün fikirlerinizde aytırga tiyиш. Birinci iğla, mana bunda kilgen. Gorki parkı tiresinde Rottweiler yuğaldı. Malay, sak buluguz eti bulurga xiyallana. Fatın kızları mı ilerge mi? Mana senin fikrin? Bu Rottweiler degen bir korkunç canavar indi o. Sen bilesin o Rottweiler'ın nasıl iken? Nindire Parodist itler bilesin aytali. Nindire razmerda o. Ha? Nindire razmerda. Rottweiler big zor bula o. Mena bunday. Boşi bula. Mena bunday. Ha. Mısın şu? Примерно. Ну менен жынныраак. Şolay degede bakteriyalar Ну көзі мына мындай. Ana şunda et kurganım yok kardeşim. Var. Benim yok. Rottweiler. Ha, var. Men kurganım yok. Yok, bu sak buluguz eti bulurga xiyallana degen. Allah Men saklasın. etsem Kurgan yarayma. Yaray. Kurasın keladi. Etsem etimi de cemaat ol etni men alıp qaytıp ketken. Ne için degende iri yok bit. Dilber. Dilber. Eytem iskile. Yok, sen et yerden akıllırak deyip uylaysan ona. Elbette. Qaysı yaqlap? Bilesingmi, onu uramga chiqarib jibarasan ekan, u o'zi jirib qayta, aylanib qayta. Yerlarda shulay? Yo'q, iratni totib jirtirga kerak uramda. Tege osharga olib qaytib berga Tege kerak. yerler tutkası Yok, şibadan. bilasizmi? Ko'tarib baragada joysi toshab qoldirgada joysi, ha? Bilesingmi, ondan so'ng itni uramga chiqarib jibarsang, u oshobda qaytala uramda. Shunga ko'ra endi joyli yag'ishil. Irni oshatirga kerak. Oşası bulmayın değil mi? Yo'q. Ha, irbit oşa alıp koyta. Olib qaytap sha. Ошол дейм эле. Ирлер эттилер менен тавук акыллы хайванмы, наданмы? Tavuk mu? Tavuk bek aqlli hayvon. Mana biz iрлер тавук шекилли. Siz. Neyse, bilasizmi? Yok, sen bu tamam. Iрлер тавук шекилли. Yok, ilk akılsız kişiye tavuk baş diyenler işkerim var. Tugul biz akıllı.
Bu akıllı, tavukның akıllı varianты. Менә без ирләр идән 20 метр китсәк, уже бер кемнеке түгел. Алда куллан. Бирик стокмашы, шаймы? Да. Әйбәт фикер бу. Әйбәт. Рөстәм, синең фикерең? Килешәсеңме? Потому что син 30 метр хатынына башка китә алмыйсың. Мин дә шулай. Килешә дип утырган була. Люция юкта әдрәкте түләсеп алып алайга. Так, киләсе игълан. Тинчурин театрының урамындагы кибеткә 3 суткадан 3 суткага içmey turgan satuşu керек. Ölüp baralar mı ne kalganları? Suraka düşüp. Bunda 3 sutkadan artıq işləyib bilmeyiz, значит. Bunda ne? Bunda 3 sutka tüzede, 2 sutka şeyler öyle. Kazan şəhərində, Tinçorin uramı betində, Kazan şəhərində 3 sutkadan 3 sutkaga içmey turgan satuşu керек. Satuşların içməyəni var mı sənin? 3 sutka болға шәйбәт бит инде ул. Yok sen Kazan şəhərində deyirsən də, Tinçorin uramı qaç tirədə ekan bilirsən? Bilən? Hayda. Tinçorin uramında? Yox, Tinçorin. Avtovokzal yanına gitgəndə. Ol Tataristan uramı yanında var, Cavit. Avtovokzal yanında. Tinçorin teatrı yanında tügül. Tinçorin, Kamal, Salih Saydaşev, onlar bütün sürü tirədə bitindi. Şuna görə aytayım. Bunda yamagat мен енді 3 sutkadan 3 sutkaga içmey turgan satuşunu bilmem tapqanlardırmı yoqturmu mında, eymi? Mında kişi bik sirektir. Zaparktağı bildiru. Begemotqa banan ırgıtmağız. Birinçiden ulanı oşamay, ikinçiden oş maymunlar suğa sikirip tunçuğa. Birinçiden ulanı oşamay. Sizin fikir? Yok, bunu yazışı bir нәрсе tartmadı mı iken? Bunda yazılmagan, tartqandırmı, itkendirmi, no şulayda begemotqa banan biriге qoşmagan, ırgıtırga qoşmagan. Demek bu ırgıtkan bananga maymunlar aldanıp, ime suğa sikireler, tunçuğalar. Bu aytır, ayı mı? Bultik. Buna kaybettirek. Begemot! Maymun! Yanagat! Bilmedim, banangına yok. İçirip kararıyık. Deve kuşların korkutmağız. İden betonla yasalgan. Deve kuşların korkutmağız. İden betonla yasalgan. Deve kuşları da onda kişilerde var. Niçin bu deve kuşların korkutmağız? İden betonla yasalgan. Bu tege arkadaşlıktan köpürür. Yok. Deve kuşların bir vurukkaş başın jirge tığa tıran adeti var. Şuna göre aytayım, onda kişilerde var deyim, başın jirge kıyın tıran. Beton tağan nişek nindi satsa yasalab ettige vurlangan bolsa, kumlangan yasalgan bolsa. Tağayın ol başı. Sen vatla. Bu bizde onda tügülü, bizde bit kadar ayıbet. Yo, ol tayıp ketip belki tibedir. Oyağı tayıp ketkendir de. Deve kuşunun. O bit korksa başın jirge tığa İyi. Bana bir cemaat. Aha, vat fikir. Zoriti rahmat. Hürmetli dostlar, bu rubrikimiz tamam. Matur cevaplarınız, komentarlarınız. Zoriti rahmat. Hürmetli dostlar, hürmetli konaklarımız. Eyde kapka tübünde cemaat. Avulda kapka tübünde garmın oynalmasa bu kiş bulmagan kebek şulay bit. Rahatlanıp taң attırgan şaklar. Endi bizning aramızda Bayram Yasoş, onun familiyası da Bayramov şuna göre. Vayiz Bayramov'tan bir motor Tatar ilerin tınlap alaygalı.
sulap yürüme Bilir cana karalay ara bu yüreğim iki yana şul bu yüreğim iki yana bu yüreğim bilip yana canım bağrı sigenim yapma kala bu yüreğim bilip yana canım bağrı sigenim yapma kala Faiz Bayramov, Татарстанның атқазанған артисті. Жамағат, Dilber Rahmat. Hatta İlsur Murtaza'nı birge şakırıp onu biyitip silkitip alğan için sana güçlü alkışlar. Şirem kızganış. Şirem kızganış taptıysa kelmey. Gazonunu, şiremni şavıp koyduk, tigizlep koyduk. Maksuz birge kımau şavlamasın için. Таптала деп қорқам. Даже теге тауықтардың миларын шиіз тартылған даже. Bütün нәрсе, шип-шиста. Hürmetli dostlar. Faiz Bayramov alkışlar. Hürmetli dostlar. Hürmetli konaklar, hürmetli başarıslar. Üstem, bana şaklı tanış oturdun mu? Нәрсәде жетмәген кебегейме? Жетмәгәндә Мен карап тора биме, Дилбәр белән синең арада 15 сантиметр ара калдыргансың. Шул кадәр тирәлеп утырасыңмы дигән. Юк, шул кадәр Люцияны яратасың име? Әйттем бит. Ана Илсурның мәзәге шул, 30 метр капкадан чыксак, без бер кемгә дә кирәкмибез. Әмма дә ләкин безнең 30 метр түгел, 30 сантиметрда бер-беребездән киткән юк хатын белән. Шулаймы, шуңа күрә мин бик шатланып, куанып, җәмәгать капка төбенә Эстраданың яш, талантлы жырчысын Рүстәм Закировның бір туған хатыны Люция Мусинаны шақырам. Бұлар көптен Киене қайтмай болай бұл. Көптен көрішкендері ең ақырысы. Сағынып құшақлашалар. Рүстәм дұрысын айт, неше сағат көрішмеші тұрдыңыз? Шул қадар құшақлаштыңыз, бір отнауын күн көрішмәген кебек болды. Мен кеше өзім генә авылга кайтып килгәнем. Бүген өйдә бір 15 кенә минут аралашып алдык та бір сутка. Үзең генә кайттың. Өзем генә кайтып килдем. Кайтмый да? Кайтмый. Ondan alda қайтып келген емес. Сіз нешесіз? Сіритіп кенә әйтәм, олар Дилбәр бер нәрсә генә эшләмәделәр. Ни өчен алар бір күнде бірсе кайта, бір күнде кайта? Нишә бала парлап кайтмыйсыз? Барлап та кайтабыз. Ну, шушлай туры килдем мен шушы арада. Достар, келесі рубрика. Ихтибар экранға бірнеше секунд видео язма, қалғанын үзегіз әйтерсіз нәрсә болғанын, нешік тәмамланғанын. Һәм мұнда нинди хайван икәнен дә әйтерсіз. Тағын хайван. Бір мирхат жетмәгән дейбезгә. Ихтибар экранға. ¿Qué opina usted del gobierno canario? Теге сугына үзенчә. Mesela аңламый. Хайван сугына. Хайван сугына. Мұнда бұл абзы сугынмен бесің? Бұсында бит теле бик аңлашыла. Yok, нинди тілде? Бұмы? Бұл нинди хайван? Бұл шул икесе бер телдә сөйләшәләр. Нинди тілде? Бұл нинди? Бұл татар тілі түгел, бұл урыс тілі түгел. Хайван телендә әйтә бит шул кәҗә телендә сөйләшәләр. Хайван тілінде. Но, başka variantlar yok mu? Ир. Ир. Kim ир? Әнә тегесе. Onun tegesi ир Кәҗә. икән. Кәҗә. Кәҗәсе де ир. Әйе, кәҗәсе. Кәҗә, iki ир талашабында. Белмим. Кәҗәсе катып ашаган. Ана кәҗә бүләләр. Кәҗә. Onlar кәҗә бүләләр. Devamı күрсәтик. ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Нәрсе? Жер бит дигән тикерде. Тыкырын ди. Бер сүз аңлатып жер бит син диде. Anlaşıldı. Значит, кәҗә башларак. Кәҗә хатын кыз булып чыкты бит. Хатын кыз ир битинде ир кешенең битенә төкерми. Юк. Рәхмәт. Нинди бәйрәм такмаклардан башка үтә? Искә алганыгыз бармы? Ну соңгы вакытта такмакларны җырлаучылар бик азайды. Шулайда җәмәгать татар табынларында, татар туйларында, татар кичәләрендә, татар җыелган җирдә шундый бер әйтем бар, бер очрашу үзе бер гомер. Инде безнең халык очрашкан җирдә бәйрәмнең асылын онытылмый торганын һәм йөрәкләргә уелып кала торганын көттә тор дип әйтәләр. Инде такмак булса инде җәмәгать, рәхәтләнеп күртәр сәгать такмак җырлап утырган табыннар бар. Такмаклар.
Әнә килә. Утырык, өстәл өстен тутырык, ашау ішу бірдей түгіл, бір жырлашып утырык. Жырлаймыз барымыз да. Обязательно я. Симен кетешімін, бәрермін дә үтерермін, сен генә кішімін. Эй, қара қош, қара көз, замечательно я. Бақда бергеш сүю керек, обязательно я. Ишік алды бұзлауық, тайып еғылды тауық, әбей қызыңның қолын сөрем, қолы тылы сызлауық. Жырлайым әлі, сегізні жырламасыйдым, сегізні сіз достарым сүйкімлі. Эй, қара қош, қара көз, замечательно я. Бақда бергеш сүю керек, обязательно я. Нүтсия? Әнә килә автомобиль, түйәгәннәр қиярлар. Түнне йөрмә бәгыр кайым, тұттарлар да қинарлар. Эй, қара көз, қара қош, замечательно я. Бақда бергеш сүю керек, обязательно я. Сүйгенімді, ерегімді, кеше көрдім түшімді. Екеу бірге шәй ішеміз, қышытқандар ішінде. Бірге жырлаймыз қады. Эй, қара қош, қара көз, замечательно я. Бақда бергеш сүю керек, обязательно я. Эй, қара қош, қара көз, замечательно я. Бақда бергеш Ошадым көңілдеріме ятларға беру қойы. Алқышлар, рахмат! Ай, жігіттер, мына яшілік, ауыл, мына шундай көңілі мәжілістер еске түсіп кетті ме? Шыннан да шулай ме? Құрметті тамашашылар, сізге де шулайдыр иманым камил. Әбі ұнытылмас тақмақлар, бұлар халық жырлары, бұлар халық тақмақлары. Соған көре де жырлап яшейік, жырлап ғұмыр етейік. Құрметті достар, әр жиылышта бір кіші бола. Аны енді яқшы язған үшін, я болмаса бик ақыллы қияфет көрсетіп отырған үшін, аны писір етіп сайлап қиялар. Оны енді протокол жазып отыра, соңынан жұмғақлаған вақытта оның фикірлері тыңланыла. Әм енді біздің жамағат бүгін писір мұнда менің ойлауымша бір өңіне енді. Гәуде бойынша да, ақыл бойынша да, шаяру бойынша да мұнда Илсур Мұртаза. Келішеміз бе? Келішеміз, жақсылар. Мамадыш районы Кляуш ауылы жерлегенде шөплікні талағанlar. Жинаятшылар полигонның металл бағаналарын қозып алып кеткенler. Алар сол металл бағаналарын қозығандар. Тегілер жәтимегендер ме? Қайсыларына? Банка, шүпшарға. Шүпшар. Мен бағана турында ойленбейді мұнда. Жоқ. Жоқ теге электр бағанасы қалған енді? Қалғандар. Не үшін айтам? Çünkü шүпшар теге талағанlar деп айту. Міне, қазір мен оптырайым, біздің поселоктан шыққанда контейнерлар тұра. Hem күн сайын шунда нормальныгына киінген бір ир-емі нәрседер ізлей. Мен оптырайым, бұл нәрсе ізлей екен, үйіп қоя оланайымы. Қарасақ, бұл макулатура жие екен. Күн сайын машинасына түйеп, кипі, емі мақсус жойланған машина, мен айтам, бизнес бұл. Анда көп мө шөп шыға. Жоқ, сен макулатура деп... Точно макулатура? Макулатура. Ол теге общественный бәдірәк ашмады ма екен? Жоқ. Макулатура. Печенье заводы ашқандар, кім біле? Конфет. Мұртаза, мен сен айтам, демек мен айтам, бұл кіші чисталық жарата, ол бетіне қояғына ташланмай, әмбәділеке бұжиып, емі мотор етіп, аны қоядыр илтіп бере, міне, біздің татарның жанында ішмәкәрлік ята. Мен ада бір фикір айтсам ярай ма? Ярай. Бұл татарын қалайша?
Татардыр бұл, білмеймін, біз Татарстанда болғаш Менә ней шүплектә актаруны мәсьәләсендә Самосыровада безнең шулай ук шүплек бар бит инде. Менә анда ни дип әйтәләр? Барасың икән, нәрсәләр генә табырга мөмкин түгел анда, алтын да табырга мөмкин. Менә миндә алтын алкамны югаткан идем җәмәгать, бәлки анда аны табарлар. Без шунда барыбыз инде бүген ату. Фонарик. Самосыровада ди. Юк, гомумән, менә байысын килсә, шүплектә актарам диләр. Дилбәр, килешәм, бу байысын килсә, беләсеңме, сайыскан оясын тапкан кеше иң бәхетле кеше. Беләсеңме ни өчен? Чөнки сайыскан иң ялтыравыклы әйберләрне җыясын торган кеше икән. Ташый өенә. Ташый. Оясына. Аның оясында нәрсә генә юк. Ну, аны бик сирәк кеше генә таба икән ул ояны. Анда тапсаң, анда эшләмәсәң дә, син ул ояны тапсаң, сиңа радио кирәкми? Мин дә шулай дим шул. Концертлар кирәкми? Иртәгә. Алдагы яңалык. Так, Владимир өлкәсендә бер күл балыклары белән бергә җир астына убылып юк булган дигән. Владимир өлкәсендә бер күл балыклары белән бергә Булган хәл бу. булганмы? Булган. Балыкларда юк. Телевизордан күрсәттеләр. Балыкларда юк. Балыкларда юк. Монда кем гаепле? Мондамы? Монда балыклар гаепле. Конечно. Димәк, тишә торган балыклар булган тигендә, йылан балыклар, тишкәннәр. Без җирнең тияк башында ким? Владимирның теге башында кем икән анда? Шунда барганнар ала? Нигерия, наверное. Нигерия микән? Син беләсең, син бит нигерлар белән. Австралия. Австралия. Юк инде Австралия, Вашингтонга туры килә ул. Шунда кепсә. Шул балыклар кире безгә кайта. Ашап. Ана сатып алабыз. Ашап кайталар. Сатып алабыз. Биш бәядә. Менә, бер нәрсә югалмый. Алдагысы. Санкция кысаларында Россиягә Америкадан тире дуңгызлар кертү тыелды дигән. Аны тиреләре кирмәде бит инде. Аның тиреләр үзебездә җитәрлек. Дуңгызлар. Ябагат, сезнең фикер. Америкадан санкциялар аркасында тире дуңгызлар кирү тыелды. Алар бит инде барып йөзеп чыгып җитә алмый монда кадәр. Юк, алар йөзмәй бит. Алар җәяү чыга. Океан туңганын көтәләр бит. Алай булса, ышанам. Америкалар народ безнең ике аяклы дуңгызларны чыгармау ягында түгелме алар үзләренә? Санкция шул торган. Менә, дөрес икән. Акыллы кеше. Теге якка безнең ике аяклы дуңгызлар чыга алмый, бу якка дүрт аяклысы чыга алмый. Расчет. Укыйммы? Ука. Өйрәнүләр вакытында Путин үзе 4 баллистик ракета җибәргән. Кемгә җибәргән, нәрсә белән җибәргән? Өйрәнүләр вакытында Путин үзе махсус 4 ракета җибәргән. Баллистик. Кнопкага баскан. О баллистик ракета бит, аның төрлесе бар икән. Бу баллистик. Бу балдан ясалган. Балавыз белән. Бал ис килә торган. Монда бу начар ни түгел. Бу сезгә файдалы була, беләсезме? Менә монда әзрәк битне хәзер шәш. Диме? Моны август аенда башкорт балын алып киләсең, шуны сөртәсең, шунда якаган айтырам. 5 көн җумыйсың, 6нчы көнне кулыңны шап итеп сугасың, шәбен арышып та китәләр. Тәпиләр әләп тә кала. Кара куп куе шәш була. Рөстәм абый, Тыңладым. Бу бит кыйммәт усул. Мирхат, кыйммәт усул бу. Кемләсең башкорт балы күпме тора хәзер? Бренд. Илсор, кыйммәт түгел. Скидка белән алып килербез. Бу бал, между прочим, бу карабудай булырга тиеш түгел. Бу шәшәк, бу юка, липовый, ябыша торган, липит, теге прилипается бит липовый. Что, Рөстәм абый? Да. Истә торбыз. Юк, Рөстәмгә дә шактый гына кирәк инде. Анда кирәк. Инде бу якта да тигез булсын дисәң, монда тәтишле балын сылыйсың. Ondan sızırıp alasın. Tigi yakta da şaş yok, bu yakta da şaş kalmayı. Mesela şaş kıyılının ne işin? Ne işin? Ne işin bula, nişik bula? Mene eğer de şaş oldan kıyılgan bulsa, demek ul kışakıllı. Ortadan kıyılgan bulsa? Ortadan kıyılgan bulsa, zaşit şit kezeri, guleyit. Tak. Eğer de indi oldan da ortadan da kıyılgan bulsa, zaşit akıl bilen guleyit. 33 yaşka şakı үйленмеген akıllı kişi birey güne bizde. Rüstem güne. Aldağısı? Daha birey var mında? Korey galimleri isbatlauınca yalğız yaşavşı iratlar simire iken degen. Min yalğız tugul beyt. Sen yalğız uylengensin. Sana yalğız tugul. Ne için? Yalğız turgan irat simire.
Шулай дейlik. Не симире? Макдональдс қайрайын Жоқ. Үйде әзірләмін. Ол семіре болып көрінегіне ашлықтан шешіне ол. Шешін. Бек зор рахмат жамағат, рахмет. Көпті яңалықтар білдік. Әр кімнің өз фикірі, бұлай бет. Әммәден әкен қойсы бірлеріне енді бәлкі фикірлеріміз туры келмегендір. Біз енді тапшырына қараушылар өпкелемесін, мұнда енді әлбәтті шайару, әлбәтті енді әр кімнің өз фикірі. Но біздің фикірлер, білесме қойсы вақытта бір-бірсіне туры келе. Матур жырттыңлағанда. Әйінді бұл жырды бізге Люция Мусины қашаннан бірі бүләк етесі келіп, хаманда інеде отырған кімі көтірашы келі. Люция Мусина! Де бір малы да, тузарлы да бұйылар, шол юллардан бара біздің салмақтына тұрмышылар. Құдай берген язымышылар. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Бұрма юллар ізі, юллар инді салынған, Йоқса кіші ғымыры бара Құдай берген бір юлыдан. Тайқылмасын шулы юлыдан. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Берге болсақ толғанар, бұл юлларны өтер үшін берсін Құдай көп юллар. Өтесі бар зоры юллар. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Ашықма сағышқа берішіме, ялғыз қалма юллар шатыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Яшәлі ғымырыңы барыныда, барсы да бит Құдай қолыныда. Барсы да бит Құдай қолыныда. Әйінді бүгінге біздің тапшырығымыз тамам. Келесі шырашуларға текін саулығыз, исән саулық. Жырлап яшейік, бірге яшейік, ойнап яшейік. Аса!